Dobar dan, ja sam Toni Dijan, košarkaš Zadra, vi gledate Zadar TV. Pa meni uvijek košarka je bila draži sport od nogometa i međutim u Sukošanu su svi moje društvo su trenirali nogomet u nogometnoj klubu Zlatna Luka. Međutim, otišao sam na jedan trening pred kadeta Zadra. Dr. Živko Dijan mi je tu pomogao, tu me je dočekao Vučo Punanić i jedna odlična ekipa i odmah sam procijenio da je to za mene i ostao sam tamo. Pa kažem, Vučo Punanić mi je ostao u najljepšem, najboljem sjećanju. Tu je bio Roko Đerđa, Petar Popović i svi su ostavili jedan pozitivan dojam na mene. Pa, to je stvarno lijepo sjećanje, nikad ne zaboraviti puno Jazine, ne znam koliko je trajalo to sve skupa, 2 tjedna. Nikad ne zaboraviti to finale sa Francuzima. Super je bila klapa, super atmosfera u dvorani, igla se dobra košarka. Poslije se pokazalo da je to bilo jedno od najkvalitetnijih prvenstava juniorskih, puno igrača završilo u NBA-u, puno igrača igra vrhunsku košarku i svaki put kad se sjetim bude mi drago što sam to doživio i što smo stali super rezultate. Prije nikad, svi mi kad smo krenuli trenirati sa omladinskom pogonu Zadra, svima je bilo cilj da bude prvo tima Zadra. Tako i meni, tako da je bio Zadar jedina opcija i kad sam postao član prve ekipe, bio sam sretan i to je bilo jedina opcija za mene tada. To je stvarno, te dane u Zadru mi je obilježilo to osvajanje Goodyear lige i osvajanje prvenstva Hrvatske nakon 19 godina. Sjećanje na osvajanje Goodyear lige stvarno je super, nikad ne zaboraviti kada smo se vraćali iz Ljubljane, kada nas je dočekalo puno ljudi, ne znam, 4-5 sati ujutro je bilo. Izlazili smo iz Svetog Roka tunela, sve je bilo puno auta, zaustavili smo nas na Maslenici i dočekali smo nas na trgu, pun je bio trg. Stvarno prekrasno sjećanje i spomenuo sam osvajanje prvenstva Hrvatske sa Zadrom, to je isto jedan opisiv osjećaj. I ono kupanje ne znam kako se zove ona Ali Pirička, Lakonja. Da, ja sam reći, ali ne znam kako bi to rekao. Tako da stvarno lijepa sjećanja i ponosan sam na to što sam doživio u svome klubu. Pa svugdje mi je bilo lijepo. Stvarno imao sam sreće da sam sa svima osvajao trofeje, osim sa Splitom. Međutim, sa Splitom vratili smo se u ABA ligu. To smatram kao jedan veliki uspjeh sa tim klubom. Tako da mogu reći da sam svugdje doživio lijepih trenutaka, ali mogu nekako izvojiti taj Split, ali je približno mentalitet kao i Zadar, more, kući, blizu sat vremena vožnje, tako da bi Split najviše izvojio svih tih klubova. Pa, sportski je vjerovati i ja mislim da ova ekipa i ovaj grad kada se povežu 2-3 pobjede, to se dogodi se euforija, tako da nikad ne treba reći da nećemo ići na trofej, međutim danas su nekakva druga vremena. Prije su stvarno ekipe bile slagane za trofeje, sada je ta financijska kriza i to sve što je spopalo sport kao i Zadar, tako da su neki drugi ciljevi, ali ja se nadam da ću za kraj karijere i osvojiti jedan trofej sa Zadrom, još jedan. Da, on je junior KK Zadra, jako je talentiran i tim momicima želim samo da dobro rade, a sad prognozirati nešto hoće li biti on prvotimac ili kako će košarku igrati, to je još prerano. Neka se razvija, pa ja se nadam da hoće. Osobno za sebe, za svoju ekipu najviše zdravlja, jer bez zdravlja se ne može ništa. A za klub želim da se financijski konsolidira i da krene ponovo uzlaznom putanjom i ja se nadam da će tako biti. Koji sam ja odigrao za Zadar. Pričali smo prije, ta mi utakmica, evo, pošto si ti spomenula, stvarno je bila jedna od boljih. To je moja prva seniorska sezona sa Zadrom. Igrali smo Hrvatsko prvenstvo i Euroligu. Igrali smo kući sa Estudiantesom. To je bila jedna super ekipa, pobijedili smo kući i mogu reći da sam tu odigrao dobro. Bilo je još dosta utakmica u kojoj sam imao dobre role, a posebno bih istaknuo te role na Final Fouru u Goodyear lige, kada smo svi stvarno super igrali i osvojili taj trofej kada niko nije očekivao. Ja se nadam da će biti još takvih trenutaka, pa da ćemo pričati o tome.
Pa eto, moja generacija, puno njih igra košarku stvarno i sa Jakovom Vladovićem i sa Šimom Špraljom mi smo generacija. Mi smo čak i kumovi smo, Vedran Morović, s njim se dosta čujem. Bila je ta jedna kombinacija starih i mlađih igrača kad smo osvojili Goodyear ligu, to je bila 78. generacija, isto super, od KK Zadra koji su igrali Brane Longin, Kristijan Recegović, Marin Pestić, Hrvoje Peričić, tako da sam i s njima u dobrim odnosima i tako, ima i dosta. To mi je velika čast, stvarno. Kažem, kad sam počeo igrati košarku, meni je bio KK Zadar i ostao institucija i ponosan sam što sam kapetan Zadra i nadam se da dobro tu dužnost obnašam i da dobro vodim ekipu i da nadam se da će se Ive brzo vratiti i da će uzeti tu traku. Nije da ja tu traku ne želim, nego radi njega zato što je on dobar momak i stvarno je vrhunski kapetan bio do sada i po ponašanju i po igrama i stvarno on zaslužuje biti kapetan. Pa, mislim, kada sam prvi put išao iz Zadra, bilo mi je čudno, bilo mi je teško kad sam igrao sa Olimpijom sa Zadrom, međutim to poslije kako ide karijera, tako je bilo puno okršaja sa Zadrom, tako da je poslije to postala jedna od utakmica, međutim drugčija je to utakmica kad dolazite kući, tvoji su na tribinama, tvoj klub, a ta utakmica je, ajmo reći, bila drugčija od drugih zato što je praktički osiguravala ostanak jednoj ekipi, bilo je dosta tenzija. Zadar je pobjedio, mi smo izgubili, ispali smo iz lige, Zadar je išao dalje, tako da... Evo sada igram u Zadru, igram na ligu, tako da mogu reći da je na kraju ispalo ok. Ja sam iz najljepšeg grada na svijetu. Grada svjetske kulture, civilizacije i kolike hrvatske košarke. Grada koji ni za što na svijetu ne bih mijenjao. Krešo Ćosić, 1969.